Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng samlash nong light kor pulun haka shiterik unai wing arjar kat kendai kalau lum lang ya ki kena skol jong skol beper kiba don hapa upur usam jong nong light kor ban pensngotu haki bakin kiar kat bala nagaba penon kam ya ki plastik nang ne shakaman haka jing penlong ya gane jing pensngotu pajba u additional deputy commissioner ka East Coast Sales District uba M Tong Per uba lalong ukong san ula batai bnia shakinong penia shnong shakinong penia skol bat shaki kena skol bakin kiar kat bala na kajing penon kam ya ka plastik ka bawan ra ka jing pen sniu dori ka mariang hagane ka sngi lai don lang u chairman jong light core dorbar pelun uba Leonard Arun Mauri u BDO ka Melim CRNRD block uba PT Pasa u consultant ka Swachh Bharat Mission uba Mark West Kharkongor bat kiwai plastik kadika jingmi ka barang shen kumbala batai ba le nat benamo mentrang inang rat ki playo jadi kadika jingmi juni plastik kadang mi dang shen ma apathe berapa ikana mi dang shen but kabi kade ban pensuk e borofain ningkong im sutu e kata beli damar bang yong itu single use plastik ni pun kam ibran no nera hene de bla prakhat janai ba kini ka plastik ibran ka poison no menta kani ka plastik berapa kalau nak krisis nomor ba kajing permit jo plastik yong ba ka plastik bla menta kalau ala panjang sau sinya ka plastik berapa lebih bo menta ka berat jo berat no berat sebar plastik menta ka so berat ru kani ka bapun kadika non biodegradable pimpinan kami prominent kane arajar snem te hei ginyale puno yo kumagane kala de ka bi ba kan mendera ka persuk kan habo kaspokasan minute te ngila punon kam hele kumno ngin dispose ya kane empat ka solution ka baya ba bat kane ka plastik ka bladan menta po bala penmi menta perteu rakwe ka bala ima hapo kiri nongwe kum hayarop kila sangkangnya kan ni, kila sangkang ter minta kila i kecing ma jong ni plastik. Beli nama kala kata saya ka iki kiwa iki duriau iki ocean sro. Kani plastik pollution dak la shiki hadu kata iki ocean baki ki marat bin hang turu. Din em ki whale ki shark ki dak ha layak dun. Lakta lu perfect. Kala pen kala lu dia kamar yang perfect kata marine pollution kala pen kala lu di kamar yang perfect. Hak la komba kena kelak tak ya kanika weather kanika climate change so pi mata kala asyusit kumar kala mendera la asyusap kumar asyukret kumar pali kene kene tuklar prajung brio barafan wale plan la penjak siapa di kamar yang di kala apa ya ka crisis stage menta kala apa haru kata stage bam ngihapan sange no usually ya kanika model ngiong ini ka waste model mo ngidan ka avoid ningkong ngi avoid Deniam, ya kai ka bangi la ngi avoid. Dan ngidan ya kata ka reuse. Ya kai no katiar ni perkam. Mende perkam sistem dak no. Kano no katiar pengi la ngi perkam. Kata ka save. Ka save ya ka resource. Mende dah. Ngi reuse, ngi mla erta ngi recycle. Kidan ki jaka bagi recycle ki tiar. Deniam. Ka recycle. Daladep kata haru dan sekali yang kata recover. Mentang atai ba mak karngor ilatip hai kani kidan kata kiong kata waste to goal mata ya kanyut ni pelong spa ni dah kata recover kadan kata recover model par khado kadi ke dispose bangi blat apa madan kidik sandli kidan ke bangi dispose bangi blat apa madan ke bamla isu kum kata ki biodegradable kidan noh madan kalong spa no hadi ke jingai jong ibre kalong baik kini ya kani ka model ni ngibut bet naru pasang ni beli blat besbok kendo ben nyemnya ku mini system nyem reuse ngem recycle, ngem recover, ni dispose dengan berat pemadan be. Tenilem no, tak kalau mendati, kamu kabiam, kini ke plastik dei, ke darung liya po kendo, kada dei kapi ba, namar bang kumang long di kadan ki hajas yang berenang tu. Baru minta tak tuat kini ku Kesei itu kapi, kerung kini ki, haki jur ki jap tungi bengi bang, haki mengidi. Kini ke jo ke plastik mengi berat apa kendo, kawan biang hangi pada. Tak ada cycle jong plastik. Ban mata vi igi jingpang di paujan. Buang yang beli pang tu. Yo jingpang khala. Musuh tu. Hari kini cycle ke pelun-pelun te. Ni penjebok ai te. Kawan biang ni. Syangi biang ni pada.
The only solution yang kini kadai kumulong mana kadai ka plastik hi kadai ka avoid dan reduce ke bajar, reuse ke bajar, recycle ke bae. Main hi adalah avoid kan. But habangi avoid lada pisang na kasnong kap kani kiba kinong supply plastik kalau no kadang kata demand supply mula pi pan de kisna lam don chu ka demand lam don chu pa pan de un kisna plastik no. Nera. Tilang hi sedang manum penukam syun ke plastik. Niat yang suatu kapor perang kapur perang subang itu kami di pelayo. Kipun gis, betul kipun makilat lapan kalam ta. Kumata penelit ba maki dukan hagi niya ba ki plastik ki ay kelas na ki plastik plate itu ngina man sna ngina para maha selaru. Mandaling niat suatu organic konsep ngina man something kabelong very natural kabelong eco friendly. Kipun kilan peniyu tu straw ni tu straw bagi judi umso. Tu straw plastik utu udi win nak polutan yang masyarakat kita mempercayai mentah. Perhati kita kami tu straw. Kacing bonyo tu straw mentah udi major pollutant. Mentah kita permit segi organic straw basna do bambu. Pi kadon bet ka alternate solution. Larang imon mana igi kala ban kam rem kendiat haban sedang. Jadi larang ila mass produce pada dengan ila berhak imdan sebalik plastik kala songtat kan. Mensyuar Commission Plastik kedai Commission bangin peran kami plastik. Ban penduna kedai ban pennya pensai kemarin. Kedai tah hingga thong bagi inveni plastik yang kena ba banginam peran kamsyu iki dia disay ban sna kikot bat kipla kumta ter. Henry tak kena benta pat rakyat Islam kumbai ba Mark West la mai pang. Kedai program Swachh Bharat Mission kemdai KJRO kedai tang commission kebangin haban mansim ye garai marai bangin penkelai tak jemut berkat jengi baik tak rukam berkom perenkam iki ba ngidon kedai ka commission kumno ka kala macam sia ki plastik ki bangi mentari ba mak yong ba ki plastic waste. Kita single use plastic. Dengan kita ubah kibun plat kila pathar jing dan plastik. Kita nak ubah ni perekam ni reuse iki. Kibun baik plastik kita panggil ban reuse. Kita bersniu kita plastik kita ki mas single use plastik kita masen tet masen bread. Kesong banyak hangi. Kita lagi semua ban perekam iki harga perekam berbiang. Atau kita nak invention bertemaru kibiang bat. Mereka tang hangi, kada tu jengi. Abang itu ni berat pathar iki. Kita dapat nama bayi bamang la pensai. Bangi mentangi ngilum, tangi plastik belum waste. Kemudian bawa plastik kebanginan haying hat berat nak. Ni persengana mak perekam. Kamu bawa banginan kup setrisho komentar. Membagi laksana di plastik bangin berat nak iki. Kedai tang kumno ngi kumno ngi jengai bagi ai kitiar ki bangin haban ban penekam ha bagi ai ki bangin berat ban kesngi ngasno ban ai ji ro yang sen samlang no amen kini tak ada lupa kita ka jeng declare ka bakila declare baik ka snong lekol bro ka bai kedai snong kepada ka plastic free zone. Ya kini isamla Johnny ila pensengau hangi menni baswa kakasan terus Agos honusnam macam senam bakila declare baik lekor bro kawai kedai lekor free zone. Mereka tahu sekipat kita place that mission plastik. Jadi jingi pair mencoba mentah. Plastik kumbo gandhi ula envision. Mensuak kita kata vision jingi jingai. Bah hagisnong lekor ngikwa bah hagisnong jengi kendai hagisnong keba belum free ni kini single use plastik. Kena kata commission akan kata thong jingi jengai kendai mentah kasngipat kila pelong sendan dari kata commission. Kemudian kumba iwi sibgas jengi meni ila pensengau bah commission kendai kata thong.